Ndabasuje ndabifuriza kugira ibihe biza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. RSSB akubye kabiri umusanzu wa pansiyo ku bakozi ba leta. Mu karere ka Musanze hari warokotse genocide utotezwa yatakira ubuyobozi bukamucecekesha. Mu gihugu cy'u Burundi 65% by'imfungwa zahawe imbabazi na President Ndayishimiye ziracyafunzwe. Hari abantu 18 bakekwa kuba barwanyi ba M23 batawe muri yombe muri Uganda. Ishyaka CCM rya Samia Suluhu Hassan muri Tanzania ryatsinze amatora ku majwi 99%. Ni mu gihe President wa Senegal Diomaye Faye yasabye ingabo z'Ubufaransa kumuvira mu gihugu. President Putin we yatabarije Trump avuga ko umutekano utizewe. Turajya no muri Australia aho abana bakumiriwe ku mbuga nkoranyambaga. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo ya none ku itariki ya 29 z'ukwa 11 kwa 2024 mu kanya turayarambura. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibibikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hozali Melez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 88 62 72 39 na 0788 33 43 Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri President Kagame waganiriye na Joao Lourenço wa Angola ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. President wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarayaganiriye na mugenzi wa Angola Joao Lourenço ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bya President wa Angola usanzwe ari umuhuza w'u Rwanda na Kongo washyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe byasobanuye ko ikiganiro cy'abakuru b'ibihugu byombi cyabereye ku murongo wa telefone. Ubwo habaga iki kiganiro President Lourenço yari kumwe n'abo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga n'umutekano baherutse guhagararira Angola mu biganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na Kongo byabaye tariki ya 25 z'uku kwezi. Iki kiganiro cya Joao Lourenço na President Paul Kagame kije gikurikira icyo Lourenço yagiranye na Tshisekedi tariki ya 27 z'uku kwezi. Nyuma y'iminsi ibiri intumwa z'u Rwanda, iza Kongo n'iza Angola zemeranyije ku bikorwa bigize gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Izi ntumwa zemeranyije ko ibikorwa byo gusenya FDLR bizakorwa mu byiciro bitatu kandi ko bizamara amezi 3. Icyambere kizamara iminsi 15 kizaba ari umwanya wo gusesengura ibibazo FDLR ishobora guteza, gutahura ibindiro byayo naho ibitsi bikoresho. Icya kabiri ni kibitero simusiga kuri FDLR n'imitwe yishamikiyeho, hakazabaho n'isuzuma rihuriweho rizakorwa n'urwego rw'umutekano ruyobowe na Angola. Intumwa z'ibi bihugu zemeranyije ko mu cyiciro cya kabiri cyo gusenya FDLR u Rwanda narwo ruzatangira gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka, hakorwa isuzuma ry'uko bizakorwa. Hazakurikiraho icyiciro cya gatatu cyo gucyura abarwanyi ba FDLR mu Rwanda no kubasubiza mu buzima busanzwe ndetse no kuzahura umubano w'u Rwanda na Kongo wazambye mu ntangiriro za 2022. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko ikibazo cya M23 kitibanzweho mu biganiro byabaye tariki ya 25 z'uku kwezi. Asobanura ko intumwa z'ibihugu nizongera guhura aribwo zizaganira ku buryo nacyo cyabonerwa igisubizo. Olivier Nduhungirehe ariko avuga ko nubwo Kongo yasinye umwanzuro wo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, intumwa z'icyo gihugu ngo zitifuza ko akarere k'ibiyaga bigari kabonekamo amahoro.
yasobanuriye ikinyamakuru KT Place ko mu biganiro byakurikiye kwemeranya gusenya FDLR yagaragaje impungenge z'uko ubushake buke bwa Kongo n'uburyarya bwayo bushobora gutuma itubahiriza ayo masezerano. Ati natanze urugero rw'ibikorwa byinshi byabaye nyuma yo guhurira mu biganiro byo ku rwego rw'abaminisitiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10. Namenyesheje minisitiri wa Kongo n'uwangora ko Kongo ikomeje kongera imbaraga za gisirikare yongera abasirikare n'izindi ntwaro mu burasirazuba bwayo. Nabamenyesheje ko muri icyo gihe M23 yagabweho ibitero byibura 27 yirwanaho. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko mu rwego rwo kunoza umugambi leta ya Kongo ifite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, igisirikare cyayo FARDC cyegereje abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa CNRD FRN hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ati nababwiye ko FARDC yavanye abarwanyi ba FRN ya Paul Rusesabagina muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo ibegereza cyane umupaka wacu. Ibi byose byabaye mu gihe ari gahunda ya politiki yo guhindura ubutegetsi n'imvugo zibiba urwango. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari Rwanda bibanze cyane kuri gahunda yo gusenya FDLR no kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi Kongo ivuga ko ziyibangamira. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko nibongera guhura bazaganira no ku kibazo cya M23 uko cyakemuka kuko ari kimwe mu bintu bitatu by'ingenzi. Mu yandi makuru, RSSB yakubye kabiri umusanzu wa pansiyo ku bakozi ba leta. Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB cyatangaje ko guhera mu kwa mbere ku mwaka utaha amafaranga y'umusanzu w'ubwiteganyirize abakozi ba leta bajyaga bishyura azikuba kabiri. Ni mu itangazo rigenewe abanyamakuru icyo kigo cyasohoye kuri uyu wa kane. Mu busanzwe itegeko rigenga pansiyo risaba abakozi n'abakoresha gutanga umusanzu ku gipimo kingana igipimo rusange cy'umusanzu ku mukozi wa leta yatangaga cyanganaga na 6% by'umushahara mbumbe we, aho yaba umukozi ndetse n'umukoresha buri umwe yatangaga 3%. RSSB bisobanura ko guhera mu kwa mbere kwa 2025 hazaba impinduka mu mitangire y'imisanzu ya pansiyo kugira ngo hazaza abanyamuryango hatekane. Iki kigo gikomeza gisobanura ko igipimo cy'imisanzu kizagera kuri 12% y'umushahara mbumbe w'umukozi, kikazagabanywamo kabiri hagati y'umukozi n'umukoresha bombi batanga 6%. Bitandukanye n'uburyo bwari busanzwe, kuri inshuro umukoresha azaba afite amahitamo yo gutangira abakozi b'igipimo cy'umusanzu kiyongereyeho, ariko mu gihe bidakunze abakozi bazajya bafatiza inshingano ziyongereyeho. Umwe mu bakozi ba leta yabwiye Bwiza ko hari impungenge zo kuba umusanzu wa pansiyo ugiye kongerwa nyamara imishahara y'abakozi igikatwamo ari amafaranga itazongerwa. RSSB cyakora isobanura ko kongera amafaranga y'imisanzu ari ngombwa bijyanye no kuba igipimo cy'umusanzu kitarigeze gihinduka kuva mu 1962, nyamara icyizere cy'ubuzima ku banyarwanda cyarazamutse kikava ku myaka 43 kikaba cyegereje imyaka 70. Ku bw'iki kigo ibi bivuze ko pansiyo isigaye itangwa mu gihe kiruta icyo yatangwagamo mbere, kikavuga kandi ko bamwe mu basanzwe bafata pansiyo bagorwa n'ibiciro biri ku isoko kubera amafaranga bakira adahagije. Izi mpinduka RSSB bigiye gukora isobanura ko zigamije kongera amafaranga atangwa cyane cyane kuba mikoro make. Mu makuru avugwa mu turere, i Musanze hari uwarokotse jenoside utotezwa yatakira ubuyobozi bukamucecekesha. Umubyeyi witwa Niyonsaba Agnes utuye mu murenge wa Nkotsi mu kagari ka Bikara mu mudugudu wa Kinkware aragaragaza ko ahangayikishijwe n'umutekano we muri iyi minsi nyuma yo kumara imyaka igera kuri 3 atotezwa n'abaturanyi be bamutera amabuye iwe, ari nako bamubwira amagambo yuzuye ingengabitekerezo ya jenoside. Ikinyamakuru Umuseke ubwo cyasuraga uyu mubyeyi akimara kubona itangazamakuru yahise agira ubwoba avuga ko abayobozi bamubujije kuganira n'itangazamakuru ngo kuko bishobora guteza ibibazo. Yaje gufata telefone ahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bikara kugira ngo amusabe uruhushya rwo kuvugana n'umunyamakuru. Uwo gitifu yamusabye kwitaza umunyamakuru, maze mu ijwi rye aramubaza ati abo banyamakuru baracyahari? Niyonsaba yamusubije ko atabegereye, maze gitifu aramubwira ati babwire ko utameze neza unaniwe kubera ibibazo wiriwemo, ubabwire bazagaruka ubutaha natwe mu kanya turaza kugusura na chairman. Gusa uyu mubyeyi avuga ko atotezwa bikomeye n'abaturanyi be bamubwira ko kuba ari umututsi ntacyo bivuze n'izindi mvugo zimusesereza. Mu gusobanura uko ibibazo bye byatangiye agaragaza ko bamwe mu bayobozi bagiye babyirengagiza ndetse yarega ntabone ubutabera. Ati hohoterwa natangiye kurikorerwa guhera mu 2021 bantera mu rugo n'ibishanguruzo, imihoro n'amabuye, ari itsinda ry'abantu bake bisa nkaho byasembuwe n'inkoko twari dufite zasimbukaga urugo zikadutoroka zikajya kubonera, ubundi bakaza bakantuka ngo nkawe w'umututsi ubuvuga iki, icyakuzanye hano uzakibona. Bagakomeza ngo ubundi iyo wirebye ubona uri umututsi nk'abandi cyangwa uri umutwe, ngo wakabaye uri umututsi wakabaye uba mu nzu y'amakaro nk'abandi bose kuko abatutsi barafashwa. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko byakomeje kuba birebire ariko araceceka. Ngo nyuma yaho yagiye kuregera ubuyobozi nyuma yuko abonye ko harimo ingengabitekerezo ya jenoside ikabije, ariko asa nkaho ikibazo cye bagitwaye gake barakirengagiza arituriza. Nyuma ngo bamusagariye bakanamutuka amagambo yuzuyemo amacakubiri, bamusabye imbabazi banakora inyandiko abitse. Avuga ko nyuma y'imbabazi n'ubundi bongeye kumutangira ku manywa y'ihangu ari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, nabwo baramutuka bamubwira ko ngo icyamuzanye azakibona.
ubwo yabonaga bimaze gufata indi ntera yahisemo kuregera urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB, gusa ngo nabwo ntiyaje kubona ubutabera. Niyonsaba Agnes akomeza avuga ko ihohoterwa akorerwa ritigeze rihagarara, ngo kugeza ubwo yari asigaye ajya kuvoma amazi yahurirayo na bamwe mu bamutotezaga ntibatinye kuyamumenaho, ngo bakamubwira ko bamufite mu kiganza ntawe azajya kurega. Bamwe mu baturanyi b'uyu mubyeyi nabo bemeza ko ahohoterwa bishingiye ku ivangura, bamuhora icyari cyo, bakavuga ko bamagana ingengabitekerezo ya jenoside, bagasaba ubuyobozi gukurikirana ikibazo cye ndetse ngo ubutabera bukagira ubushishozi kuko hari abamuhohotera bafungurwa bakarushaho ibikorwa byo kumutoteza. Perezida Ibuka mu karere ka Musanze Rusisiro Festo yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko icyo kibazo bakimenye ndetse barimo kugikurikirana bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere, kandi ngo n'inzego z'umutekano zabyinjiyemo kugira ngo bamenye neza inkomoko yabyo. Amakuru avuga ko ari abantu bagera kuri 3 bafunzwe bazira gutoteza Niyonsaba Agnes kugira ngo iperereza ku byaha bakekwaho rikorwe. Naho i Nyanza umwarimu birakekwa ko yagerageje kwiyahura ariko ntabigereho. Umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye birakekwa ko yiyahuye kubera ibibazo yari amaranye iminsi. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu kagari ka Shyira mu mudugudu wa Gahogo. Hakizimana Jean Paul imyaka 38 wigisha kuri groupe scolaire Gitovu bikekwa ko yiyahuriye aho yari acumbitse anyoye umuti wa simikombe ariko akaza kujyanwa kwa muganga. Umuyobozi w'iri shuri riri mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza Harindintwari Emmanuel yavuze ko nawe ibyo kwiyahura kuri ya mwarimu yabyumvise. Abazi uriya mwarimu bavuga ko yaje kwigisha kuri kiriya kigo ku itariki ya 4 z'uku kwezi avuye kuri groupe scolaire Katarara mu murenge wa Ntyazo y'Inyanza. Imwe mu mpamvu ikekwa yabiteye ngo ni amakimbirane yarafitanye n'umugore bashakanye. Yahise yihutanwa ku kigo nderabuzima cya Busoro kugira ngo yitabweho n'abaganga, ari naho arwariye kugeza ubu. Tukiraho i Nyanza, abafungwa bashinja abapolisi gukubita abakusi bari bafungiwe muri Transit Center. Abafungwa bari bafungiye muri Transit Center kuri bafungiye mu igororero rya Huye bemeye ko bakubise abakusi bafatanyije, ariko ngo babitegekwaga n'abari abayobozi babo. Ubushinjacyaha burarega abantu 10 barimo abapolisi, daso, umuhuzabikorwa wa Transit Center n'abari bafungiye muri Transit Center barimo wari konseye icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake abari abakusi. Idini ryiyomoye ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 bari barazanywe muri iyo Transit Center ya Ntyazo. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza ko ku itariki ya 11 z'ukwa 11/2023 hafashwa abakusi 6 bajyanwa muri Transit Center ya Ntyazo batangira gukubitwa inkoni z'ibiti n'abafungwa babibwirijwe n'abayobozi ba Transit Center. Ubushinjacyaha burasabira abafungwa barimo uwari konseye muri Transit Center Nahimana Salehe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe no gutanga yazawe y'amafaranga 300,000, bugasabira kandi igihano uwari Commander Inspector of Police Eustache Ndayambaje igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'ihazawe y'amafaranga 300,000, bugasabira kandi umupolisi Tuyisenge Yusufu, umupolisi Kazuwa Mahoro Dative, Dasoniro La Claude buri umwe ko yahanishwa igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe no gutanga yazawe y'amafaranga 300,000. Ubushinjacyaha kandi busabira uwari umuhuzabikorwa Transit Center ya Ntyazo i Nyanza Umulisa Gloriose igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 no gutanga yazawe y'amafaranga 300,000. Mu myiregurire y'aba baregwa umwe kuri umwe hibanzwe cyane ko bari bafite ibyo bashinzwe muri Transit Center. Konseye Nahimana Sare umucamanza yamubajije ati ese Sare icyaha bakuregura cyemera? Nawe ati yego ndacyemera, nakubise bari abakusi ku kibuno bitegetswe na PC Dative. Sare yavuze ko PC Dative na Dasoniro la Jean Claude basohoye bari abakusi barabakubita bagaruka mu cyumba bari bafungiyemo banegekaye. Yavuze ko umupolisi Tuyisenge Yusufu yinjiye aho bari bafungiye abo bakusi abakubita inkoni. Yavuze kandi ko komanda yavugaga ngo abo bantu mubiteho mubakwikire, kandi byari bizwi ko gukwikira ari ugukubita. Yabwiye urukiko ko Umulisa Gloriose yamutegetse ngo akubita abo bakusi kugira ngo bakunde barye. Nahimana Sare yavuze ko izo nkoni bakubitaga abakusi zari muri Transit Center imbere aho bari bafungiye, kandi ko nawe yazisanzemo. Maître Mpayimana umwunganira yavuze ko umukiriya we Nahimana Sare wari konseye muri Transit Center ubona nafungiye mu igororero rya Huye bitewe nuko yaburanye yemera icyaha akwiye kugabanyirizwa ibihano agahanishwa igifungo cy'amezi 3. Umupolisi Kazuwa Mahoro Dative yireguye avuga ko nta mabwiriza yatanze n'izo nkoni ko atazizi. Maître Abakurama François Xavier wunganira PC wa Mahoro Dative uburana afungiye mu igororero rya Nyamagabe yabwira urukiko ko uwo yunganira nta cyaha yakoze. Dasoniro la Jean Claude uburana afungiye mu igororero rya Huye akaburana atunganiwe yaburanye avuga ko nta mufungwa yakubise bityo ko yagirwa umwere kuko atari gukubita umufungwa umupolisi ahari. Tuyisenge Yusufu umupolisi nawe yaburanye hakana icyaha aregwa avuga ko abamushinja ari bo bafungwa bamubeshyera. IPS Tashe yabwiye urukiko ko yari umuyobozi wa polisi mu murenge wose atari muri Transit Center yayoboraga gusa, bityo akavuga ko yagiraga akazi kenshi ku buryo atari kumenya ibibera muri Transit Center byose. Umulisa Gloriose wari umuhuzabikorwa wa Transit Center avuga ko ibyaha byabaye muri weekend atakoze bityo ko atabibazwa. Niba nta gihindutse umucamanza azasomera urubanza mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Tutarajya hanze y'u Rwanda reka tubabwire ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa East African Community bategerejwe muri Tanzania kugira ngo abacoce ibibazo bihugarije.
Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ku itariki 30 z'uku kwezi ni ku munsi w'ejo barahuririye Arusha muri Tanzania mu nama isanzwe ya 24 mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 uyu muryango umaze ushinzwe bundi bushya. Uyu muryango washinzwe na Julius Nyerere wayoboraga Tanzania, Jomo Kenyatta wayoboraga Kenya na Milton Obote wayoboraga Uganda mu 1967. Wari ufite intego yo kwishyira hamwe kw'ibi bihugu ariko warinze usenyuka mu 1977 bitagezweho. Ibihugu bitatu nibyo byongeye kuwubyutsa mu kwa 7 kw'ibihumbi 2000 byemeza kwishyira hamwe mu bijyanye n'ubukungu na politiki. Ubu waragutse unguka abandi banyamuryango batanu ari b'u Rwanda, Burundi, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia. Minisitiri w'Abanyamahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko intambwe yo kwishyira hamwe kwa East African Community ibanzirizwa n'intera enye zirimo guhuza za gasutamo hagamijwe korohereza abacuruzi, gushyiraho isoko rusange no gushyiraho ifaranga rimwe. U Rwanda na Kongo bihuriye muri uyu muryango bifitanye amakimbirane ashingiye ku ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho rushinjwa gufasha umutwe twaje intwaro ya M23 narwo rugashinja Kongo gufasha FDLR. Burundi nabwo bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda mu kwa mbere kwa 2024 burushinja gufasha umutwe wa Red Tabara ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwabihakanye kenshi narwo rushinja iki gihugu kwifatanya na FDLR, umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Inama ya 24 y'ibihugu bigize East African Community igiye kuba mu gihe ibihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishinjwa kwanga gutanga umusanzu bisabwa n'uyu muryango, nyamara ari wo wifashishwa mu gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye yawo. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa Search Engine Optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Hanze y'u Rwanda, mu Burundi 65% by'imfungwa zahawe imbabazi na President Ndayishimiye ntabwo zirafungurwa. Umuyobozi w'ishyirahamwe Arushoto Burundi mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yatangaje ko mu mfungwa zahawe imbabazi na President Ndayishimiye abagera kuri 35% gusa aribo bamaze kurekurwa mu gihe abandi 65% bakiri mu buroko. Ndayisaba Vianney uyobora ishyirahamwe rirwanya ibikorwa by'icarubozo yagaragaje ko abagororwa n'imfungwa 5442 bari bahawe imbabazi na President w'u Burundi, ariko ibyumweru bibiri bikaba bishize abari kuwa ari 1956 bangana na 35% by'abahawe imbabazi. Uyavuga ko muri gereza ya Mpimba abagororwa n'imfungwa bahawe imbabazi bageraga ku 2800 ariko harekuwe 653 bonyine. 400 bo muri Ngozi harekuwe 287. Muri Muyinga abahawe imbabazi barekuwe ni 123 ariko hagombaga kurekurwa 340. Muri Bubanza harekuwe 28 mu bantu 150 bahawe imbabazi na President Ndayishimiye. Muri Rumonge abahawe imbabazi ni 472 ariko harekurwa 382. Bivugwa ko hari abakomeje gufungwa kubera impamvu zidasobanutse kandi barahawe imbabazi na President w'u Burundi. Kudafungurwa byaturutse ku tumenyetso twashyizwe ku madosiye y'izo mfungwa. Amadosiye y'izo mfungwa bayageragaho ngo amazina yabo barimo gusoma urutonde rw'abagombaga gutaha bakayasimbuka ntibayasome bagasubizwa mu buroko. Hari abandi basubijwe mu buroko nyuma yo kubazwa aho bakomoka n'abahayobora bakananirwa gutanga ibisubizo by'ibyo babajijwe. Iri shyirahamwe rivuga ko bitumvikana ukuntu umukuru w'igihugu ababarira imfungwa ariko ntizirekurwe, ndetse hakaba hari imfungwa zarekuwe abo bakoranye ibyaha bakanakatirwa ibihano bimwe ntibarekurwe kandi nabo barahawe imbabazi na President wa Repubulika.
Tuvuye mu Burundi dukomereze muri Uganda, aho abantu 18 bakekwaho kuba abarwanyi ba M23 batawe muri yombi. Guverinoma ya Uganda yataye muri yombi abantu 18 ikekaho kuba abarwanyi b'umutwe wa M23 ibohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byabereye mu mukwa udasanzwe wa polisi ya Uganda maze bashyikirizwa guverineri w'ingabo wa Ituri muri Bunia. Amakuru avuga ko aba biganjemo urubyiruko bivugwa ko batoranywaga kuko abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Jugu hafi y'inkambi y'ahahungiye abantu. Bivugwa ko bashyirwaga mu mutwe wa M23 n'uwitwa Ngabo. Aba bafashwe bivugwa ko bari bagiye kurwanira umutwe wa M23 bambuka umupaka baciye Mahagi, Alego na Paida. Ikinyamakuru Actualité kivuga ko komiseri wa polisi ushinzwe division mu ntara ya Ituri ngo yisengerwa avuga ko bacaga ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, ati twababeretse kandi rwose turabashyikiriza ubutabera bwa gisirikare. Igisirikare cya Kongo gikomeje guhangana n'umutwe wa M23 ukomeje kwatsa igitutu leta usaba ko bahagarika akarengane gakorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Tukira muri Uganda, abantu nibura 113 baburiwe irengero nyuma y'inkangu muri Uganda. Polisi ya Uganda iravuga ko abantu nibura 113 baburiwe irengero naho abandi nibura 15 bamenyekanye ko bapfuye nyuma y'inkangu mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Iyo nkangu yatewe n'imvura nyinshi yibasiye ibyaro byinshi byo mu karere ka Bulambuli kari mu ntera ya kilometero hafi 280 uvuye mu murwa mukuru Kampala. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge watangaje ku rubuga nkoranyambaga X ko igikorwa cy'ubutabazi kirimo kuba nyuma yuko nibura inzu 40 zigwiriwe n'inkangu. Polisi ya Uganda yavuze ko uretse iyo mirambo 15 yabonetse, abandi bantu 15 bakomeretse bagatabarwa bakaba bajyanywe mu bitaro. Croix Rouge ya Uganda yabwiye BBC ko nibura imirambo 6 yabonetse ari y'abana. Mu minsi mike ishize imvura nyinshi yateje imyuzure mu bice bya Uganda. Kuwa gatatu w'iki cyumweru Minisitiri wa Uganda Robin Nabanja yaburiye abantu kubiza. Mu itangazo yashyize kuri X yagize ati birakekwa ko abantu baburiwe irengero ndetse hari ubwoba ko bamwe bazitswe n'inkangu. Amazi y'imigezi yarenze inkombe ateza imyuzure mu mashuri no mu nsengero, asenya amateme ndetse bituma abantu bamwe basigara mu kato. Abasirikare bagabwe mu gufasha ibikorwa byo gushakisha no gutabara. Aka ni akarere karangwamo imisozi miremire n'ubutaka bwiza bwo guhinga, ari nayo mpamvu imwe mu zituma abantu bigononwa kuhimuka no kuba bakomeye ku butaka bw'abakurambere babo. Muri uyu mwaka honyine imvura nyinshi, imyuzure n'inkangu byatumye abantu barirwa mu bihumbi biba ngombwa ko bata ingo zabo nk'uko imiryango mpuzamahanga ya Croix Rouge na Croissant Rouge ibitangaza. Mu gihugu cya Tanzania, ishyaka CCM rya Samia Suluhu ryatsinze amatora ku majwi 99%. Leta ya Tanzania biciye kuri Minisitiri mu biro bya Perezida ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ko ishyaka Chama cha Mapinduzi ryatsinze amatora y'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu ku majwi 99%. Ayo majwi yabonywe n'iri shyaka riri ku butegetsi angana n'imyanya 4213 yo mu biro by'inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu cy'abaturage miliyoni 67. Ku rundi ruhande ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ryatsindiye imyanya 36 ingana na 0.84% by'amajwi ryabonye. Chadema ivuga ko aya matora yaranzwe n'uburiganya no kwica bamwe mu bayoboke bakuru baryo mbere gato y'amatora. Leta nta kiravuga ku birego bya Chadema. Aya matora y'abategetsi bo mu nzego z'ibanze yari igipimo cy'ingenzi ku buryo ishyaka CCM rifatwa muri Tanzania mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 10 k'umwaka utaha. Ibyavuye muri aya matora bitangajwe mu gihe ishyaka Chadema rimaze iminsi rinenga uko yakozwe, rikavuga ko atubahirije amahame ya demokarasi. Abakuru ba Chadema bavuga ko bamwe mu batora batabashije gutora kuko batigeze bisanga ku rutonde rw'itora. Rivuga kandi ko bamwe mu bakandida baryo bakorewe urugomo, harimo n'amakuru avuga ko bamwe mu bari kuriye bishwe mbere gato y'uko aya matora. Iyi nsinzi ya Chadema ishobora kuba ishusho y'amatora ya perezida yo mu 2025. Perezida uriho kuri ubu Samia Suluhu Hassan biteganyijwe ko aziyamamaza nk'umukandida wa CCM. Yagiye ku butegetsi asimbuye uwo yari yungirije Dr. John Pombe Joseph Magufuli wapfuye mu 2021 ataramara umwaka atangiye manda ye ya kabiri. Hirya aho mu gihugu cya Kenya, Gachagua wabaye vice perezida wa Kenya yibasiwe n'abagizi ba nabi bangiza imodoka ye. Rigathi Gachagua wabaye vice perezida wa Kenya kugeza tariki ya 2 z'uku kwezi ubwo yeguzwaga n'inteko ishinga amategeko yatangaje ko imodoka ye yamenaguwe n'abagizi ba nabi. Uyu munyapolitike yatangaje ko imodoka ye yamenaguwe ubwo yaragiye mu muhango wo gushyingura umusore witwa Erastus Nduwati mu gace ka Limuru. Yagize ati ubwo twiteguraga gushyingura uyu musore abagizi ba nabi baduteye batera n'abandi bari bari mu kiriyo barimo abana. Aba bantu bari bafite amabuye, imihoro, ferabeto n'inkoni. Bahise bamanuka aho bari bari mu kiriyo babatera bakoresheje intwaro bari bafite. Hari itsinda ryankurikiye ubwo najyaga ku modoka yanjye bakomeza kudutera bakoresheje amabuye na ferabeto. Twashoboye kuhava amabuye turi hejuru. Uyu munyapolitike yashyize ku rubuga rwa X amafoto agaragaza imodoka ye yahombanyijwe mu rubavu, yamenaguye ibirahure by'imbere ndetse no mu mpande. Yatangaje ko akorewe ubugizi bwa nabi nyuma yuko muri iki cyumweru leta ya Kenya imwambo yabarindaga umutekano we, nyamara umuntu wese wagize uruhare mu buyobozi bukuru bw'igihugu akomeza kurindwa. Yavuze ko leta ifite uruhare muri ibi bikorwa bimwibasira, icyakora ngo ntazigera atinya kujya kwifatanya n'abanyakenya bakeneye ubufasha bwe. Tariki ya 20 z'uku kwezi, Rigathi Gachagua nabwo yatangaje ko yabonye abashinzwe umutekano bari mu modoka itagira ibirango bamukurikira aho agiye hose,
agaragaza ko afite impungenge zo kwicwa cyangwa kuburirwa irengero. Icyo gihe yatangaje ko leta ikwiye kumureka ikamuha amahoro nk'umuturage usanzwe nyuma yo kumukura ku mwanya wa vice president. Mu yandi makuru, Senegal yasabye ingabo z'Ubufaransa kuva muri icyo gihugu. Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal yasabye ingabo z'Ubufaransa zimaze igihe ziba mu gihugu cye kuhava zigasubira iwabo. Diomaye Faye waganiraga n'ikinyamakuru Le Monde yavuze ko kuba ingabo z'Ubufaransa ziri muri Senegal bidahura n'uko iki gihugu kibona ko cyakabaye kigenga cyangwa gifite ubusugire. Muri Senegal hari ingabo z'Ubufaransa zibarirwa muri 350. Ni ingabo ziriyo biciye mu masezerano ibihugu byombi byasinyanye mu bihe byashize. Perezida Faye agaragaza ko bidakwiye ko ziriya ngabo zihaba, ati kubera iki bikenewe ko ingabo z'Abafaransa ziba muri Senegal? Ni ikihe gihugu gishobora kuvuga ko gifite ubwigenge kandi gifite ingabo z'abanyamahanga ku butaka bwacyo? Yavuze kandi ko bidashidikanywaho ingabo z'Ubufaransa zigomba kuva mu gihugu cye nubwo atigeze atangaza igihe ntarengwa bigomba kuba byakoreweho. Nubwo Perezida Diomaye Faye yasabye ingabo z'Ubufaransa kuva mu gihugu cye, yavuze ko umubano wa Senegal nabwo uri ku rwego rushimishije cyane. Ni Faye watanze ubu busabe mu gihe Uburusiya ku rundi ruhande bukomeje kugira ijambo rikomeye mu bihugu bya Afurika byahoze bisa n'ibigenzurwa n'Ubufaransa. Chad nayo yashisha amasezerano ya gisirikare rifitanye n'Ubufaransa. Igihugu cya Chad cyatangaje ko cyashyize iherezo ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare cyari kimaze igihe gifitanye n'Ubufaransa. Chad yemeje aya makuru biciye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri yashinzwe ububanyi n'amahanga nyuma y'uruzinduko rw'akazi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yagiriye N'Djamena. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Chad Abdelrahmane Koulamala mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Facebook yavuze ko guverinoma ya Repubulika ya Chad imenyesha abantu ishyirwa ku iherezo ry'amasezerano yayo n'Ubufaransa mu bya gisirikare. Ubufaransa ntacyo buravuga ku byatangajwe na Chad. Cyakora umukuru wa diplomasi y'iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika yabwiye ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa ko kuba ari amasezerano yashishwe bitavuze ko igihugu cye cyaciye umubano n'Ubufaransa nk'uko byagenze ku bihugu nka Niger na Mali. Naho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatabarije Donald Trump watorewe kuyobora Leta z'Ubumwe za Amerika, avuga ko umutekano we utizewe akurikije uburyo yahushijwe kabiri mu gihe cyo kwiyamamaza. Ubwo Trump yiyamamazaga mu minsi ishize yarusimbutse kabiri, harimo aho umwicanyi yaramurasiye mu ruhame isasu rihushura ugutwi. Putin rero ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru muri Kazakhstan nyuma y'inama yiga ku mutekano, yavuze ko uburyo Trump yaragiye kwicwa mu gihe cyo kwiyamamaza byumvikanisha ko n'ubu abamushakaga batishimye. Putin kandi yagaragaje ko Trump nka perezida w'umunyabwenge Amerika ifite kandi ufite ubunararibonye amusaba kwitwararika muri iki gihe. Mu kwa 7 n'ukwa 9 uyu mwaka nibwo Trump yarusimbutse, ubwa mbere wamurasha aramuhusha, naho ubwa kabiri washakaga kumurasa bamufata atarabikora. Dusoreze amakuru muri Australia aho abana bakumiriwe ku mbuga nkoranyambaga. Inteko ishinga amategeko ya Australia yemeje umushinga w'itegeko ribuza abana bari munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Iri tegeko ribuza umuntu wari wese kwemerera umwana uri munsi y'imyaka 16 kuba yakoresha imbuga nkoranyambaga. Harimo ku rubuga nkoranyambaga rutazashyira amabwiriza abuza abana kurukoresha, ruzahanishwa amande agera kuri $32 z'amadolari. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, ndabashimiye ko mwari mudukurikiye muri aya makuru. Ndabararikira gukomeza kureba ibiganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro.